چی خیلی شد که تو آنجا رفتی؟ کی تو را دعوت کرد؟ و چند سوال های دیگر بود. چی گرفتی از آنجا؟ چی شد؟ چگونه شد؟ درود خدا بر شما عزیزان دل. سلام علیکم. امروز اطراف سفرمون با چین صحبت خواهیم کرد که کی ما را دعوت کرد، چگونه شد که ما آنجا رفتیم، چی کار کردیم و چی از آنجا گرفتیم. راستی من خود بیخبر بودم. هر کار گاه می شود که انتظارش نیستی که می شود. خودم بیخبر بودم کاستینگ جهانی اعلان می شود. نفر از مخلصان که من راستی نمی شناختم آن زمان عکس من و نوارهای من رو روان می کند. در بین من خودم بیخبر هستم که میگن که قبول از جانب کارگردان مشهور گانکونگی تیو خارک که چندین فیلم های شما دیده ایم که از جمله با اکتورهای مشهور جت لی و جکی چان و وان دام و دیگرها فیلم نامی فیلم راستی چندین بارها باز عوض می شود. نامی فیلم را گفته نمی توانم چون با اکثر چیزهاش مخفی بود. اما جنگ بین چی بود؟ فیلم تاریخی که است. فیلم جنگ بین هجوم یعنی حمله چنگیز خان مغول ها به سرزمین هم تاجیکان و میگذرد هم چینی ها و در این نقش محمد خوارزمشاه را مقبول دیدن. در داخل چند نفر گرفتن و زنگ تلفنی شد، صحبت کردیم با یک برادر، گفتن که عکست رو روان کردم پسند آمد و دیگر. خیلی در اول جدی قبول نکردم. خیلی اینو بالاخره همه حجت ها رو ارسال کردم. پیشکی هرچی که لباس ها لازم بود وی کردیم. قصه کوتاه رفتیم پکین. نواری ما، چون نوار در چند کشور خطا نکنم ثبت شده بود، اما نواری ما در خودی پکین بود. وارد شدیم و کار سر شد. این کوتاه درباره آن که چگونه ما افتیدیم. یگان شناسبازی نبود، دیگر نبود، تنها قبول کردن. همون عکس و نوارهایی که روان کردن دیده مقبول کردن و گذشتیم. گپ زنون کردیم. راستی برای ما آنقدر پولش مهم نبود، گرچند که به نهایت پول خوب بود. پولش برای ما مهم نبود چون مقصد اساسی ما گرفتن تجربه بود که مثلا در همین میدانی که نوارگیری ما اشتراک کردیم این تماما یک دنیای دیگر بود. مثلا گویا که من یک دانشگاه را خط کردم. بینش من، رفتار من، گفتار من، فکرانی من، یعنی بسیار چیزی من دیگر شد. نگاه به سینما، نگاه به کینو، چون این دومین لایحه بین المللی ما بود. در نوبت اول در یک جایی با نتفلیکس هم کمی همکاری بود، رفته در اون اشتراک کردیم، برای تجربه گرفتن اشتراک کرده دیده بودیم. و دومین این بود که لایحه خودمان که شخصا رفتیم با خود تیو خارک بسیار گفتگو مخصوص علاهیده صحبت کردیم. قدری اکتور و اکتوردانی رو در اونجا دیدیم که مثلا شخصا برای وارد شدن میدان نوار وقتی که می رفتیم چند نفر همراه من بود. مثلا مخصوص من اتاق داشتم، مخصوص یک نفر همراه من بود که یک نفر ترجمان بود خود چینی، یک نفر این بود، یک نفر پاسبان بود یعنی اخران نمیگن حفظ بودیم. دویم و می رفتیم میدان نوار همچون شاه و بعدن چی بود؟ باز برمیگشتیم. 20 چند روز است که در پکین بودیم در ثبت نوارها. چون گفتیم که بسیار خوشحال شدیم از طرف چی؟ از طرف تجربه گرفتیم. هنگام نوار گرفتن 50% هوش ما در فیلم بود، آن چیزی که آنها به ما دادن، و 50% دیگر در نظاره بودیم. هوش ما 50 دیگرش در آن بود که چیکار میکنن، چی میکنن تا که چی تجربه بگیریم. متاسفانه ما یگان کادر از میدان نواری و بعضن چیزها با شما نمایش داده نمیتوانیم از سببی که در 15 ورق قریب امضا نیو انامین نسخه دست میگیرن، پیچاتیک پالس میگن که اجازت نیست از روی او. بنابراین بعدا چیزها رو
фурсат шуд ки навор гирифтем, аммо онҳо ваъда карданд ки баъд аз баромадани филм тарзи ба наворгириро барои шумо ирсол мекунем, яъне ки чӣ гуна мо бо коргардон кор кардем, чӣ гуна шуд, чиҳо шуд, инҳоро барои мо ирсол мекунанд ва вақте филм баромад ҳатман онҳоро барои шумо намоиш хоҳем дод. вақте ки вориди майдон мешудем, саҳна, майдони наворгирӣ, ӯ тамоман як дунёи дигар буд, чун оддитарин чиз ба хотири равшанидиҳандаҳо, чироғҳо на камаш 10 кранҳое буд ки танҳо чироғҳоро нигоҳбин мекард ва садҳо хайма буд, каппаҳо, садҳо дигар мошинҳо, садҳо ҳазорҳо одам ин тараф рафту омад, техникаҳои замонавӣ, ҳама самт як аҷоибот буд. Инсон як вай мешуд. ба хотири фаҳмидантон аз рӯи таъриф намегӯям, чун дар ҳар кор мегӯ ба ҳар коре ки ҳиммат баста гардад, агар хоре бувад гулдаста гардад. вақте ки майдон ворид мешудем, ин қадар вайҳоро медидем, рости гап аз як тараф мо хурсанд мешудем, назар ба оне ки бояд ваҳм мекардем ки як филми бузург дар зиммамон аст ки филми Исмоили Сомониро бояд сабт кунем, ҷаҳонӣ шавад, ки ин қадар азобҳо доштааст, ин қадар одамҳо лозим аст, аммо мо хушҳол будем, медаромадем, ҳар як чизе ки медидем хурсанд будем, аз онҳо таҷриба мегирифтем ва худои шоҳид аст ки бар зами ин ҳавобаландӣ низ мегуфтем ки аз ин зур мекунем, аз ин хубтар мекунем, аз ин вай мекунем. шукр, дар ин муддате ки кор кардем, боре ҳам аз ҷониби коргардон масалан калимаи стоп нашуд, ки масалан гӯянд ки ту хато бозӣ кардӣ, ё ин кардӣ, ё он кардӣ, ҳар чӣ ки гуфтанд мо аз он бештар додемшон, ки бисёр миннатдорӣ карданд, пас аз ҳар як наворгирӣ миннатдорӣ мекарданд. Ба хотири чӣ? Ба хотире ки боре ҳам ист намекарданд. дар он ҷо чӣ гуна ҳарф мезадам? Дар он ҷо ман форсӣ ҳарф мезадам, махсус тарҷумон доштам, калимаҳои ман форсӣ буд, чун муғулҳо муғулӣ гап мезаданд, чингиз, мо форсӣ гап мезадем, чиниҳо чинӣ гап мезаданд. بعد بالاخره شما گفتید خب من برنامه نقشه کشیدی، من برنامه نقشه شما را عمل میکنم، ولی مثل الان شما مثل توی ببر سوار شد. فقط از این رفتم یک چیزش برایم سخت بود. بیشتر چیزها رو ما کوشش کردیم برای تغییر دادن. مثلا اونجا بعضن چیزها رو آوردن، جالبیتش در اون است که آنها قبول داشتن. مثلا میگفتم که کارگردان ترجمان دعوت میکردم، ما این گونه چیز نداشتیم، میگفت خوب گیره دیگرگون کن، یا میگفتم این نداشتیم یا فلان چیز داشتیم، این داشتیم. در همون جا قریب که چند چیزها رو دیگرگون کردیم و مدت نگذشت طرفی سمت بیگاه بود که حتی همون کمپوزیتورها و موسیقی نوازهایش اومدن 10 موسیقی رو برای ما پیشنهاد کردند و گفتن که کدام از اینها رو میپسندید و قبول دارید که در فیلم رود. 10 موسیقی رو گذاشتند، گرچند که کم و بیش بیگانه ها بود، اما بسیار خرسند شدیم که آمده از ما پرسیدند که تو همچون یک فارس، تو همچون یک تاجیک که کدامش برای تو با محیط تو نزدیکتر است. هر موسیقی که ما انتخاب کردیم در همون فیلم گفتن همون موسیقی رو میگذارند. و مهم یک دیگر فهمی بسیار خوب بود، یعنی هر چی میگفتیم میکرد، اما یک چی رو تغییر دادن نتوانستیم. از سببی که در ما سینما پیش نرفته است، در ما یک بینشی بدن نفرا کوتاه هست. مثلا در اون فیلم من 3 زن داشتم، حتی 4 زن، شوهایی که هست زن داشتم. مثلا زنها پهلوی من بود، زنها مثلا در من میرسیدن، یا که جوش می اومد در بعضن صحنه‌ها که هنگام خرسندی زن رو کتفش رو میگرفتی. فقط همین نشو، گرچند کوشش کردیم که همین رو به تغییرات دیم، اینو آن کنیم، اما گفتن که نه، این چیزها رو یک سو گذارید و این فیلم است، در فیلم اینها همسرای شما هستند. این رو نتوانستیم تغییر بدیم. 哈哈大笑嘛，然后又搂了一下你，所以你问看看，因为本来这边。نظر شما عجیب نیست؟ نه مشکل نیست. نیکاهی من نیست، مثلا همسری من نیست، یک نه فیلمه دیگه، از این دور باشه. چون بیرش شو. خیلی یک ویش میکنه. شاه دیگه، پادشاه. خیلی یک ویش میکنه. پادشاه دیگه، پادشاه معلومه. اینش تمام نشده بود که در حال امپراتور چینی وارد می شود، امپراتور ششم چین،
ва мегӯяд ки ҷаноби подшоҳ ман ба шумо тӯҳфае овардам. хай гуфтем инашро ба як азоб таҳаммул кардем ки ба тӯҳфа чист, бубинем ки 5 духтари хитоии дигарро барои мо ворид месозам ҳамчун тӯҳфа ки биёд дигар болои сарам, яъне ҳар боре ки дар дарбор нишаста будам ва занҳо барои ман ангур медоданд, ин медоданд, вай медоданд ва атрофам пури занҳо буд, ин буд. фақат ҳаминаш натавонистем дигаргун кунем, аммо аз қалби мо, нияти мо, ҳолати мо худо бохабар буд, огоҳ буд. аз ин сабаб дигар ҳеҷ ҷои дигаргункунӣ набуд, ҳатто дар сценарий чунин набуд. хай гоҳ мешуд ки тағйиротҳо мешуд, тағйирот дароварданд. ҳамин чизаш барои ман нописанд буд, дигар ҳама чизаш писанд буд. рости гап хуб қабул кардем, хуб қабул мо карданд ва таҷрибаи бузург гирифтем ки барои худи филмамон аллакай як аҷоиб чиз шуд. вақте ки дар якум лоиҳа мо иштирок карда будем, худоро шукр, ҳазорон шукр ки дар як лоиҳаи байналмилалӣ, дар як филми таърихӣ моро даъват карданд. гарчанде ки роли асосӣ набуд ба монанди ин, аммо аз сабабе ки гуфтанд шамшерзанӣ балад астӣ ва хуб метонӣ, туро мо ҳамроҳи ҷанговарҳо мегузорем, ҳамчун каскадёр, ҳамчун вай дар сафи пеш меҷангем. ман хуб гуфтам, дар он ҷо омодагӣ доштам ки ба самти он ҷо равам. якбора ин баромад, ин барои ман афзалтар буд. ман онро қатъ кардам, яке аз студияи машҳуртар аст, намат студия. баъдан онро қатъ кардам ва чӣ кор кардам, ба ин самт омадам, чун барои ман ин ҳам муҳимтар буд. ва вақте ки дар ин ҷо боз дигарҳо омаданд, масалан маро акс гирифтанд, маълумотҳоро гирифтанд ҳамчун актёр, гарчанде ман гуфтам ки шояд дар дигар нақшҳо наоям, чун мо худам лоиҳаи худмо надорем, аммо гуфтам агар ки коргардонаш хуб бошад, филм ҷаҳонӣ бошад, ман аз ӯ таҷриба бигирам, пас розӣ ҳастем. масалан Голливуд аксҳову чизҳои моро ба он ҷо ворид сохтанд ва чанд агентҳо ҳастанд, актёрҳоро вай мекунанд. барои чӣ дарича гуфтем ва чандин даричаҳои дигар бар он ҷо боз шуд ва чандин лоиҳае ки гуфтанд ки ҳамкорӣ хоҳем кард ва рабт гирифтем, масалан рақамҳо гирифтанд, ин гирифтанд, мавод гирифтанд ва хулоси гап боз чанд лоиҳаҳои дигар дар пеш аст. аммо мо дида мебуроем. барои мо муҳим чи аст? муҳим филми Исмоили Сомонӣ аст, муҳим филми худамон аст. ҳар ҷое ки рафтем ва ҳар коре ки карда истодаем, мо дида истодем ки умуман фоидаи пулашро ба назар нагирифтем. чун чаро худоро шоҳид овардем, худо аз қалбамон огоҳ аст. ва гуфтем ҳар чизе ки барои мо фоида мебиёрад, фоидае ки ба филмамон, ҳар чизе ки барои мо таҷриба медиҳад, мо омода ҳастем ки барои ҳамкорӣ кардан, то ки филми худамон як хуб барояд, як филм барояд, дигар басандагӣ кунад. чанд нафари дигарро пайдо кардем барои филмамон ҳамкорӣ кардан. аллакай чин омода аст ки бо филми Исмоили Сомонӣ ҳамкорӣ кунад, ҳамкорӣ зишт кунад, чун муносибати ду кишвар ҳам бениҳоят хуб аст. омода ҳастанд ва мо ҳатман шартнома мебандем ва аз он ҷо ҳам даъват мекунем барои филми Сомонӣ. акнун нақшаи мо дар филми Сомонӣ чӣ аст? мо сафар дорем ба Эрон. дар он ҷо якчанд ҳамкориҳо ҳаст. пас аз Эрон бошад, дигар сафари мо ба Қазоқистон. дар он ҷо каме ҳамкориҳо ҳаст ва чизҳо ҳаст, чун баъзан қисми филмҳои мо дар он ҷо сабт мешаванд ва заминҳои мо ҳисобида мешуданд дар он замт. ва чанд кишварҳои дигар ҳаст ки мо он ҷо меравем, шартномаҳо мебандем ва тақрибан аллакай масалан киштии азими мо омода шуд, қисме аз чизҳомон омода шуд, шаҳрсозиро мо моҳи март шурӯъ мекунем, ҳамин аввали баҳор аллакай шаҳру дарборсозиҳоро омода мекунем ва қисса кӯтоҳ мо аллакай гарчанде ҳастему нестем, кор рафта истодааст ҷароини филммон. чун филми Исмоили Сомонӣ бисёр актёрҳои машҳур мебозанд, бисёр актёрҳои оддитарин нақшҳоро ҳам актёрҳои оддӣ неву яъне машҳур мебозанд. инро оҳиста оҳиста хоҳед дид. тамоми кишвар ва тамоми актёрҳое ки дар сатҳи голливудӣ ҳам ҳастанд худоро шукр. дуввум, масъалаи коргардон бисёр нозук аст ва коргардон ҳам мо байни чанд коргардонҳо ваӣ дорем ки дар якҷоягӣ мекунем. масалан лоиҳа дар дасти мо ҳаст, ҳар чизе ки ҳаст моро тавлид кардем, ин аллакай фарзанди мо ҳисобида мешавад. аммо нафаре лозим мешавад барои мо ки инро тариқи профессионалӣ пешниҳод кунад.
яъне аввал режиссёр, аввал ҳар чизе ки аст мо худамон мешавем ва дуввумин чизҳомо масалан ёрдамчи режиссёр бо саҳна кор мекунад, масалан оператори мо ҳаст ва ғайр аз ӯ масалан ин оператори дуввум аст ки мо ҳамаашро чӣ кор мекунем аз хориҷ мегирем, аз хориҷи кишвар, нафарое ки дар сатҳи ҷаҳонӣ ҳастанд, техникаҳое ки дар сатҳи ҷаҳонӣ ҳастанд ва актёрҳое ки дар сатҳи ҷаҳонӣ ҳастанд ва худо хоҳад филм ҷаҳонӣ хоҳад шуд, чун сценарий бисёр ширин аст, сценарий бисёр як бо лаззат аст, хуб мегузарад, чаро ки ягон чизе аз ӯ бофта нест, аз 27 китоб гирифта шудааст ва муҳим оне ки ҳама бегонаҳо дар бораи мо гап заданд. Нест дар он китобе ки гӯем ки масалан фалони тоҷик худашро таъриф кардааст, на танҳо бегонаҳо. Бегонаҳо чӣ гуфтанд барои мо? худо нигаҳбонатон то суҳбатҳои оянда, то барномаҳои оянда. ҳатман филм ки баромад ва ҷараёни чӣ гуна кор кардан мо бо Сиюхарк ва чиҳо шуд ва кадом саҳна шуд хоҳед дид ва дар филм ҳам